Samakuy diapi munasqa kuyamasi noqanchik qayarisun Dios qillqasqanta kicharispa mark'ayta pachimuykichik sapa uqniykichikpaq. Kay libro de Primera de Corintios capítulo 4 maypichus apóstol Pablo tukuy pastoresta, servidoresta, evangelistasta parlapi asarqa nispa kay hinata. Kay versículo 1 ni hinata ahinari Cristo kamachinta hina qhawawachuygu imaraykuchus mayordomos kaygu Dios papakasqan yachayninta sut'ita yachachinaykupaq. Kaypi apóstol Pablo nisarqa tukuy servidoresta pichus yanaparqanku predikanku evangeliuta kay pachapi. Paykuna predikanankupak Diospaq evangeliunta maychus kasan qillqasqanpi mana runaq parlayninkutachu nitaq paykunaq parlayninkutachu. Chantapis nisarqa qankuna servidores, predicadores, pastores kaykichik llakiykunas hamunqa imayna kawsaynipi karqa, pero ama llakikuychikchu, mana sapaykichikchu kaychis. Kallpachakuychis Señor Jesucristupi nispa. Chanta nisarqa Diospaq simientonta noqanchik uqharinachik tiyan maychus evangelion kasan. Imaynata noqa ruwarqani kay kikinta ruwaychik nispa nisarqa apóstol Pablo paykunata. Hinataq munasqa kuyamasi noqanchik kanchik servidores ninchik Dios ninchik yanapadores ninchik chayman hinataq noqanchik sut'ita predikana tiyan Diospaq evangelionta mana chayllachu Diospaq qillqasqa niwanchik mayordomos nispa sapa kanchik mayordomos administradores niyta munan kay españolpi maychus nin tukuy ima haywawasqanchikta Diosninchiktata allinta cuidana tiyan, allinta waqaychana tiyan mana nima faltanawanchispaq. Chayta apachimun Diostata kunan paqarinpis sapa uqniykichikpaq chantapis noqapaq. Ama qunqaychu, Diosninchik munan sut'ita parlanapaq porque paypaq kamachin hina noqanchik kanchik kay pachapi. Diospaq bendicionninwan kanachik kunan día.